ayaw kita magpalabi-labi. Biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang unuhadya na pasampay sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amun hadya isabyan ini pasampay na to. Na ini damikian sa kainu kita niyo aun kabuhi wayron katubtuban niya subay na to hipasampay subay na to hipamahagi pakataw tay manghuran na to kalasahan na to kana ini katantan amo na ini in bunga sin pag-ianon amal jakat sin amal amo na in pagpasampay sing kita pahisiyo-siyo na magkakunahan pasampayan. Misan pa hindi manay maikat kato subay na to dahi pasampay kanila. Bang sila timay alhamdulillah. Bang sila wala na nay mai alhamdulillah damikyan. In sumuno kaniya hikaupat. Amo na in kasabar. Na in ini katantan. Daing hawak to sin pag tuntut na to sin ilmu, paglawag na to sin ilmu, subay nagdara kita iban kasabar, karna bangway kasabar aun waktu imanusya manakliad daing haamin kakahinang sa halga-halga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos doon haon, bang tahi pag-amal na, damikian di na to hikatunay haamuin pagtunay wiyasin pagtunay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bangway roon kasabar na to. Damikian doon hayan magkita magpasampay na. Subay raisab kita nagdarasing kasabar. Amin biyahagi si mga kaulamaan patung kajinis kabahagi impagsabar. Magsabar doon hapiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-anggaw taan sing kita, hakadar kakausan sing kita. Damikian magsabar kita doon haamun piang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bang nato kaya sabaran in piang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bistahon dakato taniyo sintuhan nato Rabbul Alamin ibadat harap kaniya. Naamoy adto into pag-ubos putuson sing kasabar halaw man sing kabuhi na to. Doon hayan bang magmisra na inupat pakaradyaan yan na alhamdulillahi rabbil alamin madawhat na to iniaangan-angan na to lasa ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala amin labi-labi na tuod india lawag na to daing hawak to pawakto bang biya diin inhikala sa kato taniyo sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Nahasabab yan, biya na sinagi, mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, masi-masi, naglalawag sila sin uno-uno na pakaradyaan, hikakanap nila sin amal ibadat nila, daing hawakto pawakto, hasabab yan turi sila, magduwarwa, iban, in sila di magtaw sing kaawam nila daran sila nangangasuha Rasul sallallahu alaihi wasallam labi luwa na tuod biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagpangasubo ini kunsi sin ilmu nahasabab yadto mabaya sila maukabin ilmu daing ha Allah subhanahu wa ta'ala labay ring ha pangasubo. Dahin ha mga bakkas si mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin pangasubo laong niya doon hayan Rasul sallallahu alaihi wasallam qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ila Allah al-imanu billah thumma silatur rahim thumma al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar
Doon hay ni in hadis ini biyayta amo na inin hadis kaugan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sarta amo na inin hadis sa hugot-hugot dahing hang mga bayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin laung niya, in jawab niya, in kakukuyagan amal sin Allah subhanahu wa ta'ala kakitaan niya roon na ipon niya, amo na yung pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Makauna rin hakatan pag-iman, amo na in rukun iman unum. Subay resab siya ini magmisra katantan, pamarat sayahan sing kita niyo, karena impag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, haamuin matantusin, bigi jantong sinambok mu'min, amin way tuod pagtag-ipunan niya rugaing buat malingkan tunggal isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikarwa biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, damikyan, kauugan sin Allah subhanahu wa ta'ala ibang kakukuyagan niya, kitaon inipon niya. Doonhan, puas dahing hapag-iman harap kaniya. Iban na simpag-iman, amuy in lima na sabot sumuno, harukon iman unum. Mahulilaw niya silatur rahim. Amo na in batukon mo sugpaton in aso kampung mo. Kampung hi ina mo, iwan sing kampung hi ama mo. Karena in muna, amuin mapatot, sugpaton sin tiap-tiap tisulakan si manusia, amo na in kampung niya. Sabab in magkampung, asal di mo rukot doon, dahing hawak to pa in ikaw, limahil maripalaw man sing gumiini. In sila katan makuyag kay mo kakitaan. In yaon kaw malasig. Yaon kaw roon haon. Ini iipat sin. Ini ina mo. Kaya paruli. Ayaw pakari kuyagan. Doon kimita kay mo wat in maas tay manghud mo. Buat malaingkan imano siya makakita doonhan mag-ibog-ibog kay mo. Nahasabab yan, labi maibog in Allah subhanahu wa ta'ala hapya panjari niya. Sabil biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in lasa sin Allah ta'ala haipon niya, labi siya makasi, daing hakasi sin ina haanak niya. Amo yan mga katautay manghuran haagama Islam. Hangkan sa ini kita, dia ak papag-amalon, hasupaya kita di ini makadawhat sin kalugian sa lago-lago. Hasupaya kita di mabunsak. Hasupaya kita makasud palawm sin ini rahmat iban rida sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan kita dia ak magtag-ipon harap kaniya. In ini katan dihil niya hamanusya in kalimayahan magpi. Dumagawa dalam sin pagpi, biyabayta niya in marayaw, biyabayta niya in mangi. In dua ini jimajatuhihin ang si manusia. Aun manusia in pipi niya in katan marayaw, piag marayaw sin Allah Ta'ala. Aun manusia in pipi niya isab, amuin katan karugalan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na inyan katantan, uno-unuin hinang si manusia, amurain hipabatok kanya sin Allah Ta'ala ridto haadlaw nga na. Nahasabab yan, in silatur rahim, lando mahal ga pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doon kauhan simulig halawman nila, nagkugkuyag iban sin sila sarta piyagkugkuyagan nila kaw, hawak to rin hakasiwi-siwi mo, sampay kaw limasag,
naroon hayan, subay kau himinang amoy in sabab, hikakog si mga sila nagkugkuyag kay mo hawak to kau sin siwi-siwi pa, amo na in mga sila aso kampung sin ikaw, iwan ako mga katawtay manghuran na kama Islam. Na inhikatubi ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lando kaugan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amunin hadis ini. Amunin pagyanon niya summal amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Amuin mangdaaki haamuin ma'ruf. Hati sin pagyanon ma'ruf amuin matarang. Masawa paraing sin pulak-pulak adlaw. In amuin hipang daak sin hambuok Muslim patay manghud niya Muslim. Damikyan hipang daak sin hambuok manusia nakahati sin ilmu sin Allah Ta'ala. Pahisiyo-siyo na manusia amuin kabayaan niya pasampayan tumayma atawari tumayma. In iniwajib in hukuman niya mga katawtay manghuran na agama Islam. Al-amru bil ma'ruf. Amunay matarang dain hahukuman sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita ini. Hasupaya ando kailo in kiya pasampayan mo yadto. Bang siya wala na naimai. Katumtuman niya rayan. Haadlaw ka na kanabang ko isablong niya tiyayma. Impagpatumtum kako. Hawak tuin siya magsusun sindi na tayo mauning pagsusud niya. Bihan yan. Wan nahi anil mungkar. Iban manglang. Daing hahinang piagmungkir sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piagmungkir si manusia di mabaya tapuan sin mangi. Piagmungkir sin mga kamalaikatan. Piagmungkir sambil sin tao himinang sin mungkar. Kana bang hibalik kanyan hinang niyari siya makatayma. Inyan matan tuod mga katawtay manghuran na agama Islam. Impag iyanon hinang mungkar. Bang hibalik patao naghinang sin mungkar. Di siya makatayma. Mga katawtay manghuran. Amin mga tao, matagi, mangudyo-ngudyo, mapuyag baha siya yan udyoon. Mga tao, mang lalangpas alta, makuyag baha siya langpasan. Mga tao, matagi mamuno, makuyag baha siya bunoon. Kita bakaw yan, mga katawtay manghuran ha agama Islam, waisan mabaya simbihan. Nahasabab yan, suway sadya kita amuin magad hapyang daakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amurakumanin nasabot tahaulihan ini, hambuk dahula hadunya ini in nagpapakay kaniya. Hambuk dah hula hadunya ini in miya magad hapyang daakan sin Allah ta'ala. Iwan sin daak niya pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sin pag-ianon al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Amurain hula Saudi Arabia. Kanain sila inhipang daak nila sadya amunain yang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala katan pakarayawan. Piang lalangan nila amo na yung katan, piang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala pakatan kangian. Na kakitaan mo yung mga kaibanan hula yan, wayroon kanila yung mga ini. Asabab yan, kakitaan mo in India dinis si manusia, madugal sila pagpatumtumon, madugal sila hinduan, madugal sila singkatan, baitaan sila labi-labi na. Bang kaya iibukan nila na inhinang yaon, pag-ubos inyaon sato paakamasin Allah subhanahu wa ta'ala, di sila makatayma, gamayan inhibalik nila pangudyo-ngudyo, panggulal-gulal, inyaong katantan, hinangan nilangan sinamuin, ngan bukon mapatutingan kanila,
biya sinhinang sin mga Quraysh sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, inda jinis na impyagnan ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa sumagawa in Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala da nag-asip kanila, gamayan in Rasul sallallahu alaihi wasallam, impanay maisim panggura-gura nila, impanay maisim pangudyo-ngudyo nila, impanay maisin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin panggulal-gulal kaniya in mga sila tao awam, gamayan panghinduaahan pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ya Tuhan ko, ampun na sila yaon, sabab naghinang sila sin wala nila kaya ingatan. Atin yain sila hakaawam. Ubusin Rasul sallallahu alaihi wasallam masih nagaangan-angan kanila makatayma sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan kakitaan na to hawakto in Rasul sallallahu alaihi wasallam tiyatayim babaw na sin Allah subhanahu wa ta'ala nagdasin agama niya. Amuin nakasud na siya magbalik pa Makkah al-Mukarrama. Amuin pagtawakon lang niya Ghazwatul Fath. Amo na yung pagbuno na rawhat na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam indaraugan. Naroon hay ni hawak to yaon miuga na sila katantan sabab mayta. Bang yadto kimugdan kanila sila in nakatayim babaw. Wayroon tuod jumatuha Rasul sallallahu alaihi wasallam karayawan ibang mga sahabatan nila. Bat misan habihato yung kahalan bang aun dapat pipison nila in kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hibutang nila palusong ang patuko ini hatakan bayuhun bihan. Bang yadto kakausan nila sa sumagawa in Allahu Ta'ala amuin nakatatayim babaw ray nga katantan. Wayron damahinang si manusia misan biya diin na yung kawasa kaya baakan nila halaun singgumi ini. Doon hawak tuyaon in Rasul sallallahu alaihi wasallam tiyawag na sila maun pa ini Ka'batullah katantan hakabaybayan nila. Biyaitaan na sila in silari na sila unuhon. Isiyo-siyo in nagtambol simbay nila rin na sila unuhon. Isiyo-siyo in miyaon pa masjid. Laong tari na sila unuhon. Hisiyo-siyo in miyadto pabayhi Abu Sufyan di na sila unuhon. At sabab yadto tiyawag man sila. Piyagwa deng hapamaybay nila gimuha na sila kataan maun. Na doon hayan in agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila. Imian na in Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to si paghutba niya. Ma tadunnuna anni fa'ilun bikum. Uno lang niya in nahuna-huna niyo. Bang unuin hinangon ko kaniyo adlaw ini. Hinangon ko kaniyo bihaon. Unuin halawm sinpikilan niyo yan. Uno na yung kimugdan kaniyo. Bihayaon. Hati niya, bisara na kamo. Naroon haon, ando kailo, pahambuk na namisarahan. Ikaw na anin tao marayaw, ikaw na anin tao baing ulungon, ini nag-anak kay mura, damikyan na isab bihato na isab, hangkan kau na bihan yan, indayaw mo, pasal si marayaw ini maumaas mo, in aso kampung mo. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila, idhabu fa antumut tulaka. Na, panaw na kamusim panaw niyo, ibanin pagkaradyaan niyo, wayroon na, sabuton si mga kahalan na hinang niyo na kauna yadto katan, puas parkala na yadto, puas na kita niyo katan, paggatimay na kamusim marayaw, himinang kamo na kauna si mangi, biugit niyo na mangi, naway na parkala na to habihayaon. Suway bihad to mga kataw tayo manghuranday sabing kita niyo, at kala imano siya iyaw nakaharap na pakabuntulan, nakaamo na hatiranan, na ayaw na to na yan tuwis sarahon im mga limaway na hinang nila, puas parkala na sila yadto, labi-labi na in sila, yampun na sila Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo yan, nahasabab yan, in kagunahan kita niyo, sin kita niyo,
amo na yung pag-ianunlaw niya al-mudawamatu alal amalus salih. Al-mudawamatu alal amalis salih. Amin tumutog na kita nyo roon ha mag-amal salih. Amo yan, damikyan kabakanin hadis, hakitabi Muslim, riwayat dan kan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali ahabbu ilallah, qal adwamuhu wa in qallah. Ya pangasuwanin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, riwayat din kan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kaya pangasuwanin Rasul sallallahu alaihi wasallam, laung niya, uno in amal, amoy in kakuyagan, iban kaugan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, adwamuhu wa in qallah. Amo na in amal, tiyo tutugan, misan din kaaunan niya tiyo-tiyo. Misan tiyo-tiyo in amal, bang kimukugdan, tutugan na to, mga katawtay manguran na kami Islam. Sa babuay roon lupas niya. Misan na isab amal, mataod amal na hinang, bang inyaon nakagwa dahil hapang hindo sinakama Islam, misan da piyag marayaw sin, inimano siya halawm sin, gumiini katan, lumamod pa injin kanila, magmarayaw kaniya hatat kala, wala piyag marayaw sin Allahu Ta'ala iban sindaak niya, di mahinang marayaw hahadarat sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Nahasabab yan, suway sadya sutsihun na to, in ginhawabaran na to, daing hawakto pa wakto. Karena ini demikian kakuyakan sin Allah Ta'ala kita undoon haipon niya. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bunal-bunal to din Allah Subhanahu wa Ta'ala makuyag ha mga sila magtatawbat. Iban makuyag ha mga sila amuin tutog in kasutsihan doon kanila. Mahitayad to in pagtawbat kakuyakan sin Allah Ta'ala. Sabab, hisiyo-siyoin na kapagtawbat, maig na inlumi niya, daing ha, iniudyot pamaranan niya. Na bangway na lumi niya, tanto sutsi na siya mga katawtay mangurana kami Islam, hasabab yan, magduruhon in lasa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bang imano siya sutsi na, sabab in Allah Ta'ala, tayyibun la yakbalu illa tayyiba. In Allahu Ta'ala malanu sutsi, di manay mahaipon niya bang bukunda malanu sutsi. Naamo yan mga katawtay manghuran salta, biyayta katudunhan. Wat taharatu tashmalu taharatul hissiya wat taharatul ma'nawiyya. Impagyanon lang niya pagsutsi, nalangkob niya roon hankatan. In pagsutsi amoy in kananaman mo, sin pito ang gauta mo, sin ikaw bukon sutsi, in ikaw bukon malano, naroon hayan mag-us-us kaw maglano sin pamaranan mo. Damikyan taharatul ma'nawiyya. Amo na in mga uno-uno pakaradyaan, mapatut mo, hitindog, umalup patuhan Rabbul Alamin, subay kaw muna magsutsi na inyan katantan, mahinang inikatan puunan singkitan niyo, hikala sa hikaulong kato sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Na damikyan mga katawtay manghuran, in paglasa, hambuok kakuyakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, na inyan subay na to, mahinang daing hamanga, tabi at sintiap-tiap hamuk ng kato taniyo, muna lumasakit taniyo hakalasahan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini umug kita niyo hakaugan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hasabab yan, in mga yan katantan, dan hikakuyag si manusia, pagkahi
bihan sarta imibugkato si mga kakahinang ito, aun waktu malapay sila simingod, na in paglapay kanila rin kay mo, mahinang muammal mga kataw-tay manghuran, haagama Islam. Asabab yan, in pagkasilasa na mahinang sabab, sin amuin maaun haantara sin ikaw iban sin kakasimo, doon hayan in pagtibaw-tibawi. Maaun haantara mo, iwan sin kakasimo, in amuin pagtulong tiyabangi, iwan sin pagpatumtumi, hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab yan in pagbagay-bagay, bang labay ring haamin marayaw, marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, na tanto sadya, inyan katantan mahinang amal sa lago-lago hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya sinhambok usog, amoy in timuklas daing hawla niya, miyad to pahambok hula yaon naglawag sinhambok tao, kalasahan niya, biya ita doon hay ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan jara akan lahu fi qaryatin ukhra, فأرشد الله له على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها أي تقوم إصلاحها watanhadu bisababiha, laung sin malaikat doon at anong suntay na dis, qal la ghayra anni ahbabtuhu fillahi azza wa jal, qala fa inni rasulullahi ilayk bi anna allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Biyata doon hay nilaw niya, bunal to din hambuk usog, nagmaksud, minig daing ha kauman niya, kana imaksud, timibaw hatay manghud niya hambuk, lugal. Manjari nagdaakin Allah subhanahu wa ta'ala hambuk malaikat, piyahapa doon haran lalabayan niya, pag-ubos doon haon, pagdatong sinambuk usog yaon ni malaikat, nangasubo im malaikat yaon nagpasalo pamano siya, laong niya ay naturid. Harap mo yan laong niya pakain. Hal, laong sintaw yaon, urido akan lipi hadihil karya. In maksud ko inilaong niya, nanaykod deng ha, hula na mo, halukal na mo, mari ako lang niya timibaw ha ini hambuk tay manghud ko di halawm sin kauman ini. Laung sin malaikat kaniya, uno lang niya, hangkan kaumyari, aun baha deng ha mga nikmat lang niya hihatod mo mari kaniya, nikmat deng Allah subhanahu wa ta'ala, at awalaw niya, aun doon mga parkala, kakunahan mo halulayon, iban sin siya, amin mabaya kaulong niya, ini mapuasin parkala mo iban sin siya. In agisin tao yaon, amoy in naranag atubang iban sin malaikat, bukon lang niya. Wayroon lang niya rugaing deng sin, in ako malasa kaniya hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laung sin malaikat, bunal tuod lang niya in ako ini raak sin Allah subhanahu wa ta'ala, marituod kay mo. Piyahapaan kau kako, halalabayan mo ha supaya kita makapagkita. Sarta yariin ini lapal sin Allah ta'ala, piyaratong marikay mo. Bunal tuod in Allah subhanahu wa ta'ala, lima sana siya kay mo, biya lang niya simpaglasa mo, hatay manghud mo, amin miyaksud mo yan. Nabihan mga kataw-tay manguran na agama Islam, bang hadja in Muslim,
nagngan Muslim, iban Muslim, bat piyang ako nila hakin hawabaran nila, bat in sila sibo Muslim magkay manghud. Subay hadya mabihanin luparagbos, sinhambok Muslim, iban Muslim, labi-labi na, biyabayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, impag-ianun ka Islam, sinhambok Muslim, amuin maparihara niya, insibod niya, iban sin lima niya, harap patay manghud niya. Hati niya, di niya manjari pakayon in lima niya, hipaminasa. Di niya manjari pakayon in lima niya, himinang kasatuan patay manghud niya. Di niya manjari pakayon in dila niya, hipamisarahan sing kaptangan mangi, patay manghud niya. Amo yan, mga kataw tay manghuran, mapatut batukon, sinabok pambok den kato taniw, na sa wabyad to, doon nahan patubtubod na to in wakto na to habihaon, manghumbay dako kaniw katan hawakto ini, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.